Yes, ndabasuhuje kanongeye kubaha ikaze hano ku Ibendera TV muri aya makuru tugiye kwibanda mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dore ibyo tugiye kugarukaho rero kuri uyu munsi. Turi kuwa gatatu tariki 16 Mata muri uyu mwaka w'2025. Turanyarukira Nyiragongo tubabwire uko biramutse, dore ko n'ubundi imikwabo yakomeje. Arwanya umutwaye 23 bahiga bukware FDLR. Magingo yanga biravuga yuko bamaze kuvumbura FDLR zigera kurenye zose. Turaza kunyarukira mu mujyi wa Goma aho tubabwira ko imikwabo naho irimo gukorwa ku bwinshi, akaba ari imikwabo ije nyuma yuko Wazalendo zikomeje kwinjirira abaturage, bamwe zikabatema abandi zikabasahura. Ibi rero bikaba byanatumye abarwanyi b'umutwaye 23 bateguza ko hagiye gutangwa indangamuntu kugira ngo ikibazo kizi Wazalendo na FDLR zirara mu baturage kirangire burundu. Turaza kandi kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo, turababwira ko abarwanyi b'umutwaye 23 hari imijyi ine yose bamaze kwigarurira bakayirukanamo Wazalendo n'igisirikare cya FARDC. Turanyura kandi Minembwe naho tubabwire ko ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zongeye kugaba ibitero. Turarebera hamwe aho ibitero byagabwe nuko byifashe kugeza amagingo ya. Turaza gusoreza mujyi wa Uvira tubabwira ko Afande Makenga amaze gutanga itegeko rikomeye cyane. Uvira ikaba yugarijwe n'amasasu menshi kugeza amagingo yangaya. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Ikaze kuri mwese rero aho muherereye, mu bice muherereyemo byose, abari mu Rwanda mu ntara zitandukanye, mu turere dutandukanye, mwese tubahaye ikaze. By'umwihariko abo mu karere ka Kayonza, mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyanza, mu ntara y'Amajyepfo, ndabasuhuje cyane. Baze no kubona meya wanyu Ntazinda Erasme yamaze guhagarikwa ku mirimo ye, ndabasuhuje cyane. Rero abo mu karere ka Nyanza, abo mu bihugu bitandukanye, Ubugande, Uburundi, DRC, Afurika y'Epfo, namwe ikaze. Ni nako kandi duhaye ikaze abo duherereye kumwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV. Ari kandi n'abashuti bacu baherereye mu gihugu cy'Ububiligi, mu Bwongereza, mu Bufaransa ndetse no mu Buholandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese ikaze. Niba wageze hano uterekaho like yawe, niba utari wakora subscribe nawe uyiterekaho, wibuka no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera mu kanya. Reka twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, ikaze nanone kuri mwese muri aya makuru. Na makuru tugiye guhera hariya Nyiragongo. Ya makuru ni munyemerere tuyahere Nyiragongo. Aha Nyiragongo n'ubundi mikwabo yaramutse muri iki gitondo, akaba ari operasiyo idasanzwe yakozwe na AFC M23. Bakaba barimo guhiga bukware FDLR ziherereye aha muri iki kirunga cya Nyiragongo ndetse na Wazalendo. Biravuga ko ngo hari n'igisirikare cya FARDC nacyo giherereye aha Nyiragongo. Mutwaye 23 rero urwanya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba barimo gukora operasiyo zidasanzwe aha Nyiragongo no mu bice bikikije umujyi wa Goma ndetse n'indani muri Goma. Ni operasiyo irimo gukorerwa mu bice byinshi byegereye parike ya Virunga ndetse na Nyiragongo, ariko no mu mujyi wa Goma tayari operasiyo zirimo gukorwa zikomeye cyane. Izi operasiyo zirimo gukorwa mu rukerera zikaba aribwo zatangiye,
aho aba special force ba M23 bameze nabi rwose muri operation barimo gukora. Harimo za ambushi, harimo gusaka, harimo imikwabo iteye ubwoba. Hanyuma abandi bari aha muri iki kirunga cya Nyiragongo, ndagira ngo nkubwire yuko isasu ririmo riravuza ubuhuha ahantu hose bakeka ko izi FDLR ziri, barimo baraharimbura. Ninkubwira ngo nuko harimbura, ibyo bitandukanye no kurasa, kubera ko kurasa urarasa ubuzima bugakomeza, ariko ndagira ngo nkubwire yuko ibirindiro bya FDLR biherereye ahangaha Nyiragongo birimo kurimburwa, nyuma yuko ku munsi w'ejo hari bimwe mu birindiro bya FDLR n'ubundi byashenywe ahangaha muri ibi bice. Magingo ayangaya rero nabwo n'ubundi ibintu birakomeje, imikwabo irakomeje ku buryo bukomeye cyane. Hanyuma rero amakuru atugeraho aravuga yuko uduce turimo kuberamo imikwabo ikomeye cyane y'abarwanyi b'umutwe wa M23, uduce rwose ngo abarwanyi ba FDLR na Wazalendo ngo bitsimbyemo, akaba ngo ari uduce twitwa Mutaho yo muri groupement ya Kibati muri territoire ya Nyiragongo, ndetse ngo n'agace ka Rusayo. Aha Rusayo naho nyuma yuko bivuze yuko ngo hari ibirindiro bya Wazalendo na FDLR, abarwanyi b'umutwe wa M23 tayari imitutu y'imbunda zabo niho bayerekeje. Ubu ngubu niho imikwabo ikomeye cyane irimo kubera. Ikindi kandi itwa ababwira nuko M23 muri uyu mukwabo irimo gukora yamaze gusenya inzu ziri muri utu duce zihishagamo FDLR ndetse na Wazalendo. Ikindi kandi iyi operation ya M23 ikaba ikomeje ndetse no mu bindi bice. Mukanya ndaje twerekeze no mu mujyi wa Goma, ariko ndagira ngo nkubwire yuko ari operation ikomeje cyane kandi igomba gukomeza no mu bindi bice byose abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kubohoza. Ibije nyuma y'igihe gitoya iyi mitwe yitwaje intwaro ikorana n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagabye ibitero mu duce two mu nkengero z'umujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Hanyuma rero bakaba baragabye ibice muri quartier ya Keshero n'ahandi hatandukanye, dore yuko izi Wazalendo na FDLR ndetse na FARDC bakomeje kugenda basumbuwa abarwanyi b'umutwe wa M23 umunsi ku munsi. Reka rero twerekeze ubwo tutari twava Nyiragongo, ariko mbabwire yuko ubu isasu ririmo kuvuza ubuhuha rwose. Ndagira ngo nkubwire ko abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi ibi itero bari kubigaba, aho bakeka ko hashobora kuba hari ibirindiro by'abarwanyi ba Wazalendo na FDLR. Ndetse ikindi gikomeye nuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bavuga yuko ku gitambo cyoroheje cyangwa icy'amaraso bagomba kurinda ubusugire n'umutekano w'abaturage. Bakavuga yuko rero aha Nyiragongo bagomba kumekinga shuwa yuko n'igiti ku kindi hari umutekano. Ndagira ngo nkubwire yuko magingo ayangaya aha Nyiragongo mirwano yatangiye mu rukerera rwo kuri uyu munsi kugeza aya masaha. FDLR zigera kuri enye zose tayari zamaze gufatwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23, ndetse biravugwa yuko izindi zigera kuri 6 tayari zamaze kuraswa mu mirwano yabaye mu rukerera ndetse no muri aya masaha abanziriza ayangaya yo ya mbere ya saa sita. Ngukorera uko situation yifashe aha Nyiragongo ndetse no muri ibi bice bikikije Nyiragongo. Hanyuma twihuse ni munyemerere twerekeze mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma ndagira ngo mbabwire yuko naho tayari operation zatangiye, mikwawo ikomeye cyane yatangiye aha mu mujyi wa Goma.
ku munsi w'ejo twababwiye ibijyanye n'uko Wazalendo zagize gutya zikirara mu baturage ndetse umwe zikamutera ibyuma ahantu hose. Amashusho twabonye ku munsi w'ejo rwose uyu muturage yararimo avirirana amaraso nyuma yo kumutema mu mutwe, bakamutema mu misaya, bakamutema ku kaboko, bakamutema no ku kaguru, arimo avirirana amaboko amaraso ahantu hose ku maboko no ku maguru no mu mutwe. Ibi ngibi rero abarwanyi b'umutwe wa M23 bavuze ko batari bubyihanganire n'aka na gato. Niyo mpamvu ikirimo gukorwa amagingo ayangaya aha mu mujyi wa Goma. Imikwabo ikomeye yatangiye kandi imikwabo irimo kuba urugo ku rundi. Ndagira ngo nkubwire ko imikwabo ikomeye n'ubundi yatangiye. Abarwanyi b'umutwe wa M23 kandi bongeye guhamagarira izi Wazalendo na FDLR na FARDC zihishe aha mu biturage cyangwa mu nzu mu mujyi wa Goma kuvamo bakishyikiriza abarwanyi b'umutwe wa M23 ibintu bitari byaba bibi cyane. Izi FARDC ndetse na FDLR na Wazalendo abarwanyi b'umutwe wa M23 bababwiye yuko nibadakurikiza iri bwiriza bakaza gufatwa baraza guhabwa ububabare bukomeye cyane. Ndagira ngo nkubwire yuko baraza guhabwa ububabare bukomeye cyane nk'uko abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kubitangaza. Ikindi kandi ndagira ngo nkubwire yuko abarimo gufatwa ahangaha mu mujyi wa Goma rwose barimo guhabwa ububabare bukomeye cyane kugira ngo ibi bibere n'isomo n'abandi. Ndagira ngo nkubwire ko izi Wazalendo mu mujyi wa Goma na Nyiragongo zirimo kugenda zifatwa, zirimo kugirira nabi abaturage, zirimo guhabwa ububabare bukomeye cyane. Aha rero akaba ariho ibintu bitangiye kugenda bifatira indi ntera. Abarwanyi b'umutwe wa M23 rwose bavuga bati muri abanyekongo bagenzi bacu, ariko mu gihe murimo kunyuranya natwe mukagenda mwirara mu baturage mukabica, abandi mukabatema, abandi mukabasahura ibyabo, ntago ibi biraza guhura. Ikindi kandi aha mujyi wa Goma twababwira nuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kuvuga ko bagiye gukora gikorwa cyo kubarura abaturage bose bakabaha indangamuntu. Ibi rero bikaba bije muri gahunda yo kugira ngo izi Wazalendo n'ubundi izasigara idafite ibyangombwa ubwo izaba yiyemeje ko ari gahuru, ubundi bazajya babafata biboroheye, kubera yuko ngo zigira gutya ikajya mu baturage zikambara civile, hanyuma nijoro akaba ari bwo zivumbuka n'intwaro zabo bakinjira mu baturage bagatangira kubagirira nabi. Birumvikana uwo muhuriye mu nzira ntiwamenya ngo iyi ni Wazalendo ni FDLR kubera ko ntihari hatangwa indangamuntu, ariko biravugwa ko mu gihe haba hamaze gutangwa indangamuntu ku baturage bose, ubwo uzasigara adafite indangamuntu azajya n'ubundi agwa muri operasiyo y'abarwanyi b'umutwe wa M23 nibamwaka indangamuntu akarindagira bahite batambikana, ubwo ikibazo kizagenda gikemuka ku buryo burambye. Reka rero ubwo aho twahavuye ahubwo ni munyemerere twerekeze tayari muri Kivu y'Amajyepfo, mbabwire ko abarwanyi b'umutwe wa M23 hari imijyi ine yose bamaze kongera kwigarurira, akaba ari imijyi bigaruriye bambuye abarwanyi ba Wazalendo. M23 bongeye gufata cyangwa se bafashe imijyi ine yo mu turere twa Karehe na Kabare muri Kivu y'Amajyepfo ku uyu wa kabiri tariki 15 Mata muri uyu mwaka w'2025. akaba ari nyuma y'imirwano ikaze yabaye hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse na Wazalendo, ariko M23 ikaza kubatwika. M23 yabatwitse ndetse irabarangiza. Akaba ari ibintu bikomeye cyane, akaba ari imirwano nkuko abaturage batuye muri ibi bice babivuga ngo
yaranzwe no gukoresha intwaro zikomeye cyane. Ngo hari ibisasu bikomeye cyane zamurutsiye ngo ahangaha zagurukijwe rwose, ndetse ngo n'intwaro ntoya nazo zahakoreshejwe. Hanyuma rero iyi mirwano ngo yamaze umunsi wose, ikaba ari imirwano ngo yatangiye ku munsi wabanje, ni ukuvuga tariki 14 Mata muri uyu mwaka, ndetse irakomeza no ku munsi w'ejo tariki 15 Mata muri uyu mwaka. Iyi migi rero abarwanyi b'umutwe wa M23 bambuye Wazalendo irimo umujyi witwa Remera, hakaba umujyi witwa Bushaku ya mbere, hakaba Bushaku ya kabiri mu karere ka Karehe na Kabanda mu karere ka Kabare ho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Biravugwa ko kandi muri iyi mirwano yabereye muri ibi bice ngo haguyemo abantu benshi nubwo imibare itari iyagaragazwa. Akaba rero kandi ngo imirwano yabereye no mu kandi gace kitwa Irambi muri Katana. Irambi muri Katana nako na kandi gace nako ngo kabereyemo imirwano. Nkuko rero abaturage batuye muri ibi bice bivuga ngo amagingo yangaya hari ubutabazi burimo gutangwa n'ingabo za M23 na AFC M20, ni ukuvuga Alliance Fleuve Congo ibarizwamo na M23 ngo binyuze mu kiyaga cya Kivu. Hanyuma rero bakajyanwa, birumvikana bakomerekeye muri iyi ntambara, nibo barimo kugenda bahabwa ubutabazi n'abarwanyi ba AFC M23. Ikindi kandi ngo nuko Wazalendo nazo zakomerekeye muri iyi mirwano nazo zirimo guhabwa ubutabazi n'abarwanyi umutwe wa M23. Akaba rero harimo gukoreshwa inzira yo mu mazi ndetse n'inzira yo ku butaka. Ubwo birumvikana ngo no butabazi, aho bamwe barimo kugenda bajyanwa Bukavu, abandi bakajyanwa muri Kavumu, barimo kugerageza kwitabwaho n'abarwanyi bo ku ruhande rwa M23. Ubutabazi buje nyuma yuko Wazalendo bari bongeye kugaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 bakoresheje indege, ariko ibi bikaza kutabahira nyuma yuko iyi mirwano bayitsinzwemo bikomeye cyane. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bakabarasa batabababariye. Ikindi kandi biravugwa yuko ngo hari Abazalendo benshi bamanitse amaboko, bamanikira amaboko abarwanyi b'umutwe wa M23. Ni ibintu rero bikomeje cyane, ibintu bikomeye cyane. Ni munyemerere noneho nyuma yo kubabwira ibijyanye n'iyi mirwano n'ubundi yanarangiye abarwanyi b'umutwe wa M23 bigaruriye imijyi 4, munyemerere twerekeze Minembwe, mbabwire yuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo n'ubundi bongeye kugaba ibitero mu bice by'Abanyamurenge ahangaha muri Minembwe. Ni mirwano ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye mu Mikenke, akaba ari ibitero ariko ngo batagiriyemo amahirwe na makeya, kubera yuko ngo abarwanyi batwirwaneho gufatanya na M23 ngo babahaye isomo rikomeye cyane. Ni mirwano rero yagabwe mu rukerera rwo kuri uyu munsi, ni ukuvuga kuri uyu wa gatatu tariki 16 Mata muri uyu mwaka w'2025, aho ngo izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zagabye ibitero ariko zigakubitwa bikomeye cyane, bagakubitwa n'abarwanyi batwirwaneho ndetse na M23. Aba rero ngo bakubitiwe ahitwa muri sekiteri ya Itombwe
Itobwe muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Akaba ari agace kandi gasanzwe gatuwe cyane n'abanyamurenge, nubwo ngo n'ababembe bagatuye ariko ngo bakaba atari benshi nk'abanyamurenge. Ibi bitero bikaba ari ibitero byongeye kugabwa byibasira ubwoko bw'abanyamurenge, akaba ari ibitero kandi byongeye kugabwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba rero ari ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Mu kwezi kwa kabiri, ni ukuvuga mu kwezi kwabanjirije ukwabanje, hari ni muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 nibwo iki gice cya Mikenke cyabohojwe na Twirwaneho nyuma y'imirwano ikomeye n'ubundi yasize birukanye ingabo za leta ya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi bari babagabyeho ibitero. Mikenke rero magingo aya ngaya irimo kugenzurwa na Twirwaneho ndetse na M23, ikaba iherereye mu ntera y'ibirometero bibarirwa muri 98 uvuye muri santere ya Minembwe ahazwi nk'umurwa mukuru w'umurenge aha muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahagana isaha ya saa moya n'igice zo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo rwari rwambikanye, aho ngo izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zaje kugaba ibitero, ariko Twirwaneho na M23 bakabasubiza inyuma, ndetse amakuru avuga ko iri huriro hababarijwe cyane, ndetse ngo abahakomerekeye ni benshi, kandi ngo hari n'abitabye Imana cyangwa se abaguye muri iyi mirwano, nubwo imibare itari yashyirwa ahagaragara, ndetse ngo bikaba bigoranye kubera yuko ngo ukomeretse barimo gusubira inyuma bakamwirukankana, abagabye ibitero ari benshi, hanyuma n'abapfuye nabo ngo barimo kubirukankana kubera ko ngo bahawe itegeko yuko batagomba gusigaza ikimenyetso na kimwe inyuma. Nkuko aya makuru abivuga rero, ngo iki gitero cy'iri huriro ry'izi ngabo za leta ya Kongo ngo bakigabye ari FARDC, FDLR n'ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo. Akaba rero ari ibintu bikomeje kuba bibi. Amakuru agakomeza avuga ko ubu bamaze kubasubiza inyuma, ndetse kandi bakaba babagejeje kure cyane babarasa. Ni ukuvuga Twirwaneho na Wazalendo, ni ukuvuga Twirwaneho na M23 barimo kwica no guhana no kubabaza cyane izi Wazalendo ndetse n'aba FARDC ndetse na FDNB. Ngibyo rero ko byifashe magingo aya ngaya aha Minembwe. Ni munyemerere twerekeze mu mujyi wa Uvira. Ni munyemerere twerekeze mu mujyi wa Uvira. Ndagira ngo nkubwire ko magingo aya umujyi wa Uvira urugarijwe cyane. Umujyi wa Uvira urugarijwe cyane. Nyakubahwa Afande General Sultani Makenga yamaze gutanga ibwiriza ku barwanyi b'umutwe wa M23, aho yababwiye yuko ahangaha mu mujyi wa Uvira bagomba gukora isuku. Yababwiye yuko aha muri uyu mujyi bagomba kuhakora isuku. Ibi ibije nyuma yuko izi Wazalendo zikomeje kugenda zizana gasumburutso zisumbuwa, aho abarwanyi b'umutwe wa M23 baherereye. Icyo nakubwira rero nuko nubundi mu rukerera arwo kuri uyu munsi nubundi aha mu mujyi wa Uvira imirwano nubundi yaramutse. Imirwano nubundi yaramutse. Imirwano ikaba ikomeye kandi ikomeje. Ndagira ngo nkubwire yuko magingo ya imirwano irimo kubera ahitwa Kiku. Hari sharing z'abarwanyi b'umutwe wa M23 zirimo gusharinga
ziherereye aha Kiku ndetse n'abasinepa barwanya umutwe wa M23 barimo gusharinga abaherereye aha Kiku. Hanyuma kandi biravugwa yuko imbere yaho n'ubundi naho hari abandi barwanya umutwe wa M23 barimo gupushinga badivasinga aberekeza indani muri uyu mujyi wa Uvira. Nyuma yuko mu rukerera n'ubundi abarwanya umutwe wa M23 bagabweho ibitero by'ubushotoranyi, akaba ari ibitero bagabweho na Wazalendo FDNB uzi icyo bisobanuye wowe udukurikiye, ni igisirikare cy'abarundi niko cyitwa. Hanyuma rero abangaba bari kumwe na Wazalendo na FDLR na FARDC bagabye igitero cy'ubushotoranyi, batangira gusharinga isasu ku birindiro byarwanya umutwe wa M23 biherereye aha muri ibi bice bya Kiku. Hanyuma rero abarwanya umutwe wa M23 mu gusubiza ibi bitero bagabweho, ndagira ngo nkubwire yuko ubu ngubu isasu ririmo kuvuza ubuhuha, ndetse sharing magingo yanga zirimo kwa advancinga zerekeza aha indani mu mujyi wa Uvira. Akaba ari ibintu bikomeye cyane. Hanyuma ikindi nakubwira nuko hari abarwanya umutwe wa M23 n'undi bari standby aha muri aka gace ka Useni, abandi bakaba hepfo ahitwa Kigongo. Hanyuma rero sharing z'abarwanya umutwe wa M23 isaha n'isaha mu mabwiriza bamaze guhabwa n'umugaba mukuru w'ingabo zabo yitwa General Sultan Makenga, yababwiye yuko mu gihe bakomeje gusumbuwa bagomba akuza gukora ikiswe isuku. Ababwiye ati nihagira uhaduyi ikomeza kubasumbuwa, namwe icyo gukora murakizi, mukore isuku. Agira ngo nkubwire rero ko ibintu bitoroshye, nkubwire ko abarwanya umutwe wa M23 n'ubundi bari standby Kavivira, abandi bakaba haruguru gatoya hitwa Kawezi. Hanyuma rero amagingo yanga ndagira ngo nkubwire yuko umujyi wa Uvira urugarijwe n'ikiswe isasu. Umujyi wa Uvira urugarijwe n'ikitwa isasu kubera yuko abarwanya umutwe wa M23 mu bice byose bari standby isaha n'isaha, uretse izi sharing zirimo guhanahanira ahangaha Kiku, abandi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo abari indani mu mujyi muri ibi bice byegera cyangwa se byinjira mu mujyi wa Uvira. Sharing zirimo guhanahanira aha Uvira Kiku Uvira nizo magingo yangaya ubu ngubu urusasu rurimo kuvugirizamo ubuhuha, ariko n'ibindi bice nkuko maze kubibabwira rwanya umutwe wa M23 bari standby. Hanyuma rero reka dukomeze kuza kubakurikiranira, ubwo birumvikana ripoti ntago irajya hagaragara, ariko kandi muri iyi minsi bisigaye binagoye kubera yuko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bahawe itegeko yuko nta kimenyetso bagomba gusigaza inyuma, no kuvuga inkomere barayihanura bakayirukankana, uwo barashe akarangira baramwirukankana, ndetse ngo hari nabo bahita ararangiza bagahita ababahamba. Birumvikana ibintu ntago biba byoroshye. Hanyuma rero ni munyemerere izi update tuzisoreza ahangaha, mbashimire cyane, mbizeze ko amakuru ku Ibendera TV turaza gukomeza kuyabagezaho nk'inshingano zacu, ariko nawe nizere ko ubwo guterekaho like yawe ubyakira nk'inshingano ukigera ku Ibendera TV ugaterekaho like yawe. Niba kandi utari waterekaho subscribe yawe bikaba inshingano yawe ugera ku Ibendera TV wita uterekaho subscribe yawe. Mu gihe uterekaho subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu k'inzogera. Ndabashimiye cyane rero, dusubire mu makuru masaha atandukanye.